Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mibtahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa bihi ilaihi haddatsana al-Lays an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amrin anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qal tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawah Muslim. Al hadis au kama qal sadaqallahu haitsu yaqul. Ashabal fadilah, para habaib, para kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun akhina fillah Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Sahabat saya lama Mas Supramu Santoso yang berbahagia di sisi Allah, Mas Yoto selaku kawan saya lama sebagai Bupati Bojonegoro, hadirin sidang jamaah Sekir Mania yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini seluruh yang hadir saya kasih satu password. Password itu bahasa Sidoarjo. Bahasa wong Bojonegoro kata kunci. Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Understand? Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Hadis bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr. Catat Pak Buati. Ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Nek diterjemahno bahasa ndandere, tiang Islam sing kados punapa ingkang sae menika? Orang Islam yang bagaimana yang baik itu? Mendengar yang demikian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang qal tutimut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Wong Islam sing bagus iku yaiku wong Islam sing gelem paweh daharan marang wong-wong sing butuhna. Orang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang mau memberi makan atas orang-orang yang membutuhkan. Sabda ini yang pertama penekanannya adalah pada aspek sosial kemasyarakatan. Understand? Kita tidak cukup soleh di masjid saja. Kita tidak cukup soleh di rumah tangga saja. Tapi kita dituntut untuk mampu tampil soleh sosial di tengah-tengah masa bahasa Mbah Wali Sunan Derajat Paciran Lamongan.
wewono busana marang wong kang wuda, wewono dedamar marang wong kang kepetengan, wewono teken marang wong kang wuda, wewono dahar marang wong kang luwih. Sing ngarep mang bahasa Arab, sing mburi cara Jawa. Ini yang disebut local wisdom. Local wisdom. Understand? Ini yang namanya kearifan lokal. Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Bahasa Imam Ali, tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup. Usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia sewaktu-waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan ucapkanlah salam kepada orang yang Anda kenal dan orang yang Anda tidak kenal. Ini penekanannya kita dituntut tampil sejuk. Sebarkan salam, sebarkan cinta kasih dan damai di tengah-tengah masyarakat. Maaf, jangan Anda sebarkan fitnah dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dinaikkan satu strip? Tidak ada bahasa, tidak ada gubahan sastra. Catat Pak Bupati. Tidak ada bentuk syair dan susunan kata yang bisa dibuat untuk menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya Rasulullah, Allah sendiri telah berfirman pada surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Beliau Imam At-Tabari, bukan Imam Samudra ya. Beliau Imam At-Tabari, memberi penjelasan tentang ayat ini cukup cerdas dan menarik. Khuluqin adzim adalah tata krama yang tinggi, yaitu tata krama Al-Quran yang Allah tanamkan pada jiwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata krama itu sendiri bisa kita lihat melalui Islam dan ajarannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sangatlah tepat dan cerdas ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasul, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, rawahu Muslim wa Ahmad. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Maka sangatlah cerdas orang bijak berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran hidup yang ada di tengah-tengah kehidupan nyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Tulis ilmu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran hidup yang ada di tengah-tengah kehidupan nyata. Seluruh yang hadir, saya doakan hidupnya diberkahi Allah, panjang umur, sukses selalu, supaya majelis ini penuh curahan berkah. Seluruh yang hadir termasuk Mas Pramu, Mas Yoto, Habib Syekh, semua harus nirukan saya.
Kalau tidak ada yang nirukan, kalau ada apa-apa saya tidak tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku sukses. Aku bahagia. Aku cerdas. Stop. Ketahuilah bahwa cara kerja berpikir manusia sama dengan hukum gravitasi. Stop. Apa yang kita lempar ke atas turun ke bawah menjadi kenyataan. Coba lihat sini ya. Kalau yang kita lempar ini kopiah, turun ke bawah yang jadi kopiah. Tidak bisa kalau yang dilempar ini kopiah, turunnya menjadi bikang. Artinya sukses dan tidaknya kita, jaya dan tidaknya kita di hari esok sangat ditentukan muatan-muatan positif yang ada di pikiran kita hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Belajarlah berpikir positif. Sebab berpikir positif merupakan kekuatan dasar. Bahkan separuh dari kesuksesan seseorang. Jangan mengharap hidup sukses manakala kita belum mampu berpikir positif. Understand? Understand. Ada 7 langkah cerdas supaya istirahat, Habib. Ada 7 langkah cerdas yang harus kita lakukan agar hidup kita sukses, bahagia dan berkah. Tulis. Number 1, buanglah kebencian kepada sesama dari hati kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Cocok itu. Buanglah kebencian kepada sesama dari hati kita. Sampai nek menuripi barokah, bahagia, ayem, tentrem. Langkah cerdas pertama, buanglah kebencian kepada sesama dari hati kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Number 2, meloro ya. Buanglah ketakutan dari pikiran kita. Saya mencatat, Mas Yoto. Orang yang hidupnya dihantui ketakutan, maaf, sepanjang hidupnya tidak pernah menemukan kesuksesan dan kebahagiaan. Bukan karena dihadang orang lain, bukan karena dibuntu orang lain, tapi gagal karena kecerobohan dan kekerdilan jiwanya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Cocok ya Rasulullah. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang cerdas. Kita harus belajar jujur terhadap diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan beliau telah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Diterjemahkan Mas Ron. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya,
dan tidaklah lurus hatinya sehingga lurus lesannya. Supaya keterangan ini berkah, ada nilai tambah. Kula terjemahane bahasa pojok kampung mon nggih. Dalan dandani iman kudu liwat dandani ati. Lan dalan dandani ati kudu liwat dandani lesan. Nek atine bersih, lesannya akan terukur dan teratur. Nek atine bening jernih, metu istighfare, metu tasbih, metu sholawati, metu yasin tahlile. Sebaliknya manakala hati telah keruh keras, pasti orang tersebut akan mabuk dalam teriakan dan caci maki sesama. Nek gak ngilokno wong 5 menit ndase seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang diberkahi. Yakinlah bahwa hati dan pikiran kita ini bisa menjadi obat dan bisa menjadi sumber penyakit. Tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Understand, Mas? Mungkin timbul pertanyaan, Pak Gusali, kados punapa supaya pikiran lan ati kita sedaya niki iso dadi obat. Niki kula tulis wonten buku kula terjadi 400 halaman. Nanti yang saya kasih orang 3 saja. Mas Pramu, Habib Syekh, teman saya lama Pak Bupati. Nek Sekermania akan saya kasih tatkala berkumpul di pondok saya 15 Juni. Insya Allah 3 kali lebih besar dari ini. Niki wau kula niku teko 2 kilo teko mriki, pegele ngumpuli umroh. Oh, macet. Lha wong kiai macet kebelet ngoyo ya gak wani, Pak. Diempet. Nek wong biasa kebelet ngoyo ya ayo meretur. Wong kiai dari masuk 2 kilo dari sini. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Agar hati dan pikiran kita bisa menjadi obat, usahakan bergaul dengan orang-orang terbaik dan pilihan. Bahasa pojok kampunge wong kang saleh kumpul. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Maca hadis ngono. Toko guru kula kudu ngono maca hadis. Jangan dimanipulasi. Seseorang berada pada keagamaan temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu. Survei membuktikan, beberapa penelitian ilmiah telah menemukan sikap, mental, dan kepribadian seseorang sangat diwarnai dan dipengaruhi siapa teman dekatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pandai-pandailah memilih siapa yang layak kita jadikan sahabat. Jangan bersahabat dengan orang yang kondisinya tidak bisa membangkitkanmu untuk semangat berjuang, semangat beribadah, semangat berdoa, dan ucapannya tidak bisa membimbingmu menuju jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jari wong Inggris, reng penter bede guruna, reng mojur tade guruna. Inggris Timur, reng penter bede guruna.
Reng mojur tak ada guruna. Diterjemahna cara baca negara. Wong pinter ana gurune. Wong bejo ora ana gurune. Sampeyan aja percaya ana wong pinter gak ada guru. Sampeyan aja percaya ana wong alim gak ada guru. Lan sampeyan aja percaya ana wong bodoh dadi wali. Rungokne ya. Aja percaya ana wong pinter gak ada guru. Aja percaya ana wong bodoh dadi wali. Understand? Understand? Bersahabatlah dengan orang yang bisa membuat kamu mengingat Allah tatkala melihat orang tersebut. Cepat. Bersahabatlah dengan orang yang bisa mengingatkan kamu kepada Allah tatkala kamu melihat ucapan orang tersebut. Dongakno Habib saya dawa umur, seger waras. Insyaallah kula niki ben dalu mboten supi. Dongakno sampean niku Bib. Insyaallah termasuk dongakno sahabat saya laman. Saya kenal Mas Pramu 30 tahun kepungkur. Durung dadi bos. Kawasan abang lu kok getak niku sing ngenten. 30 tahun yang lalu. Sak niki sama-sama kali kula niki pengusaha sukses, kula DPR. Kula ini dinas penerangan rutin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku bisa. Aku sukses. Aku bahagia. Aku cerdas. Nah, ini kalau sudah masuk di bawah akal, di bawah sadar, mewarnai memori kita, kita lempar ke atas, turun ke bawah menjadi kenyataan. Understand? Ini kalau saya terangkan dari dimensi psikologi 3 SKS itu. 3 SKS. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 3, sampean tak dongakno berkah umure, berkah rezeki. Langkah cerdas yang ketiga, usahakan sepertiga malam yang terakhir sampean ketuk pintu Allah. Kula ijazah umum termasuk Mas Pramu, Habib Syekh, Mas Yoto, tak dongakno kok dadi menteri Mas Yoto. Sampeyan namini cukup keilmuane, insyaallah semangate, keumatane, sampeyan tak dongan dadi menteri. Oleh gubernure kula wis duwe jago. Lah ngono ah. Sampeyan tak dorong dadi menteri, sampeyan saged nagih kula. Punya saya akses, tak dadekno Mas. Sopo ae presiden meneh-meneh sampeyan metuhi kula tak dadekno menteri sampeyan. Asal sampean punya komitmen keumatan, belo wong-wong cilik dan orang-orang terpinggirkan. Understand? Saya ijazah umum, dulur-dulur sing susah golek dipeuangan kangelan. Saya kasih satu bahasa keyakinan. Lapangnya rezeki bukan karena banyaknya teori dan kalkulasi. Catat Mas kamu. Panjangnya umur bukan karena banyaknya bulan dan tahun. Lapangnya rezeki dan panjangnya umur karena berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah barokah iku gak iso diukur karo deret hitung, deret ukur. Ukuran keberkahan harus dari bahasa keyakinan. Mulane ana sarjana tuku kathok ngenteni riyaya, sarjana sugih. Understand?
Usahakan sepertiga malam yang terakhir sampean ketuk pintu Allah. Ing rene wong syariat iku sangat terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Tolong jangan dipahami dengan pendekatan klinik. Usahane metu teko omah. Cek ketok langit. Dodo-dodo sing sempit iki dadi jembar. Wawasan-wawasan yang sempit supaya menjadi go internasional. Diungak langit. Kita baca tasbih. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Sekali saja. Yang penting istiqomah. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Mengapa Pak Ghazali kok ada disuruh keluar dari rumah nang latar? Wong awam, wong syariat itu sangat mudah terpengaruh oleh kondisi yang ada. Nek jero omah di rumah RSS, rumah sangat sempit. Ndok ngono ana bojo turu roking lingkap. Kira-kira sida wiritan apa pos up? Understand? Iki sampean lakoni cilike 3 dina gedene seminggu. Nek urip sampean gak ana perobahane sing luwih apik, engko tak kei nomor HP kula. Sampeyan demo masal. Nggo gendera sampeyan demo rombongan. Kiai gak ana untune kok nyocot. Kula ngomong ini duduk takabur, duduk jobriya. Seorang kiai, seorang tokoh nek ngengkei wirid nang santri kudu isok nanamno keyakinan dan sugesti. Karena keyakinan dipadukan dengan sugesti akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong kiai gak wirid santri ini, ya iki nak bacaan yai gak ro mbok mandi mbok gak nak iki baca. Kati waca. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jari wong kuna-kuna wong dandel biyen nek nuturi anake ngeten Mas Ram. Nak, awakmu nek kepengin jembar rezekine berkah uripe, tangimu ojo sampak kalah akas karo tangine PT. Nek tangimu kalakas karo tangini PT, insya Allah rezekimu dicocok. Karena hidup dilaksana sebuah pertandingan. Manakala kita kalah setat, gak pernah menjadi juara. Maka sangatlah cerdas bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Man asbaka minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indau kutu yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Rawahu Tirmidzi. Diterjemahno. Kadang-kadang gelari medeni wong nerjemahno gak tegas. Gelari SAG sarjana alam gaib. Nerjemahno mau. Jadi seorang kiai nek nerjemahno hadis gak cukup cerdas. Gak cukup pinter, kudu cerdas. Barang siapa di antara kamu di pagi hari sehat jiwanya, sehat badannya, dan punya makanan untuk hari itu, maka seakan ia diberi dunia seisinya. Saya ceramah di Universitas Erlangga, ono guru besar takon. Ketepaan wongi gelari profesor budak ndasi. Dadi nono profesor budak ndasi pantes. Buka ken mikir, buka rengen gak loh. Pak Ghazali, mengapa di hadis ini menggunakan kata asbaka? Saya jawab, waktu pagi itu waktu di mana Allah banyak menurunkan keberkahan. Mulai Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, barang siapa yang
suka tidur di pagi hari akan dihadapkan dua bahaya besar. Bahaya pertama menjemput kefakiran alias nyusul melarat, polai gak gelem nyambut. Bahaya kedua mendatangkan berbagai macam penyakit. Understand? Saya ini Mas Pramu tahu, tiap habis subuh saya ini lari 5 kilo rutin. Umpama no pertandingan Melayu antar kiai, kira-kira se-Asia menang loh. Apa sebab? Bisa itu kalah dengan biasa. Saya masih main bola, masih main futsal, masih main bulu tangkis. Dirasani wong kiai kok gedebekan. Tak jawab. Tolong golekno kitab sing larang kiai bal-balan. Golekno kitab sing larang kiai badminton. Nek ono njuk rego pira tak tebasi lah. Artine ndi perkara sing gak dilarang utawa gak diperintah iku hukume ibahah dalam arti boleh. Understand? Understand. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Seluruh yang hadir saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Nomor 4, yang nomor 3 nanti di pondok saya aja, Beb. Kalau 7 ini saya kasihkan, memorinya yang tidak mampu. Sampeyan tak dongakno berkah umure, berkah rezekiye, berkah anak turune. Sae ditunggu dawe. Sing nomor 4, usahakan kita belajar memberi kepada sesama. Sing loman, mbek dulur sing loman, mbek tangga kanca sanak famili sing loman, pengumuman mbek kiai mbek habib sing loman. Salaman karo kiai masih tangan siji gak apa-apa, sing penting lemeke. Ini kemang kuwatas salaman, Masya Allah, banser-banser salaman, tapi kosong. Leso. Bapak yang peseli, konek salaman nang kiai nak, usaha no ono leme. Tisu, oh. Sing ngomong tisu berarti gak cerdas. Masya Allah, seorang wali besar pada zamannya, Ibrahim Ad-Dasuki berkata, jika kamu memberi kepada sesama tanganmu terasa berat, maka ringankanlah lesanmu untuk mendoakan. Understand? Saya ulangi, jika tangan kita terasa berat untuk memberi sesuatu kepada sesama, maka ringankanlah lesan kita untuk mendoakan. Yakinlah bahwa memberi itu kaya. Orang yang takut miskin sebenarnya sudah jatuh miskin. Seluruh yang hadir saya doakan hidupnya diberkahi Allah, panjang umur, murah rezeki. Yakinlah lapangnya rezeki bukan karena banyaknya teori dan kalkulasi, panjangnya umur bukan banyaknya bulan dan tahun, tapi lapangnya rezeki dan panjangnya umur karena berkah. Sampai nek kepingin barokah, yang banyak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek ono wong mendem bir iku elek, mendem towak tuban elek, brandy whisky elek. Tapi nek ana wong mendem mabuk membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu setengah daripada tanda kekasih Allah. Lah maca selawat durung tek tasbih situk ngaku dadi wali. Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, Jawa itu bacanya sholawat santri-santri setianya ditarbiyah. Insyaallah nek santri biasa 3.000, nek tukang ngomongi wong nuturi wong 6.000, wali 600.000.
Mulai Masya Allah gak gampang Mas Pramu nglumpuk wong sakmene nduk majelis gini gak gampang. Niki nek mboten dirahmati, dibimbing karo Allah mboten saged. Apalagi ini usia-usia muda. Masa puber, masa pancaroba, masa kegoncangan. Masa-masa seginilah seseorang sedang mencari bentuk. Apabila di masa ini cerdas, insya Allah masa depannya akan terbuka. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadimatin wa awmadha al-barku fi dhalma'i min 'idami محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا سيدي يا رسول الله بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا إمام الرسل يا سندي التمام الله اعتمدي فما بالدنيا يا وآخرتي يا رسول الله يقول بيدي سهل بالله جميعين المعافى والسقيم مصوف خلع الكونين عنك سوى رب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل سندي طلعنا ففي دنيا وآخرتي يا رسول الله يقول بيدي أهل بيت المصطفى الدهري هم أمان الأرض فذكر يبدئون الآن يوم الزوري مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
بالحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. الله الله ربي فاجعلنا من الأخيار. الله 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 بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. بشرى لنا بشرى لنا إلا المنى زل العنا والدهر أنجز وعده والبشر أنعم لنا وشرع لنا إلا المنى زيارة حبيبنا بشرى إلنا المنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا وشرع لنا نلنا المنى زال العنا والهنا برسول الله والبدوي ورجال من بني علم سلكوا في منهج النبوي. برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد. إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد. ما أجزني أنت معتمدي ما أجزني أنت معتمدي. برسول الله والبدوي برسول بدوي ورجال سلكوا في المنهج النبوي. رسول الله والبدوي يا ربي به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي مولاي. نبي بطرة عبد الله
manusia yang ku cinta, Muhammad, wahai kekasihku, ku harap syafaatmu, Muhammad maulaya. صلي وسلم دائما على أحمد صلي والآل والأصحاب من قد والآل والأصحاب من قد وهدى. ayo dong ngurangi nonton televisi timbang nonton TV, luwih becek ngaji Ahbabul Mustafa, kumpul Bapak Supramu lan Gus Ali, salli ala Ahmad, salli ala lanang karo wadon kongkon sepi-sepi ngandeng singgal-singgal kaya kebo sapi. Turut dirapi lanang padha keluyuran pamit ning wong tuwa cari pengajian ing nyatane malah do pacar budal sapa ngaji do bonceng-boncengan salli ala pada salli wa alhamdulillah wonten permintaan saking beliau Gus Ali kisah Rasul. Tadi kisah Rasul sudah dibawa, berhubung Gus Ali belum datang, sekarang kita ulang. Dan insya Allah tanggal 15 Juni sebelum Lebaran, sebelum Ramadan 2 hari insya Allah atau 3 hari kita wallahu alam. 15 Juni Senin malam Selasa di Bumi Solawat kita bersolawat di tempat Gus Ali insyaallah Sidoarjo bersama beliau. Hahe melu ngomong bupati ini kirim 10 bis ngangkat. Wong didongake dadi menteri ya 10 bis 20 bis. Alhamdulillah Masya Allah. Kita berterima kasih malam hari ini Masya Allah luar biasa, panitia hebat. Malam hari ini juga keamanan bagus. Mudah-mudahan semuanya bagus seperti apa yang dikatakan Bu Bupati tadi. Semuanya pulang membawa berkah, membawa rahmat. Karena apa, Syekh Hermania tanpa ada masalah, tanpa ada percekcokan, tanpa ada perkelahian. Dan Alhamdulillah ini satu wadah yang luar biasa. Mari kita melantunkan lagu kisah Rasul. Setelah itu nanti kita akan bacakan fasal sebelum qiyam dari Maulid Tibai. Nanti setelah itu Makhalul Qiyam, setelah Makhalul Qiyam doa Habib Ahmad nanti
Setelah itu kita akan melantunkan lagu kebangsaan kita insyaallah. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri min ma'ani ahmadi. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri min ma'ani ahmadi. من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي. في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله نعم ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh Suka duka, oh penuh suka duka. penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayah andanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui alimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25, memberi istri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Penuh suka duka. Di umur ke-30, mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul Akhir para Anbiya. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. oh penuh suka duka, oh penuh duka. Rahatil الديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني Ahmadi. Rahatil الديار تشدو بليالي المولد وبريق pada duduk يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي. Allah في ليالي المولد
في ليالي المولد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله. Hati-hati HP dan dompet-dompet banyak copet. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروسا وفقيني يا مهيا يا مومدا يا إمام القبلتين. الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. من رأى وجهك يا سعد يا كريما ولدا
الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد الله صلاة الله تغشى حتى تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأصلح ذات بيننا ألف في طاعتك وطاعة رسولك بين قلوبنا اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الوفاة وخير ما بينهما ونعوذ بك من شر الحياة وشر الوفاة وشر ما بينهما اللهم أحينا حياة السعداء حياة من تحب بقاءه وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه اللهم غانئنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلف علينا كل غائبة لنا بخير إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وجنبنا من الآفات والآثام واجعلنا من المكثرين في تلاوة القرآن واجعلنا ممن يوفق في ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر واجعلنا من العائدين الفائزين المسرورين اللهم إنا نسألك أن تبلغنا والحاضرين حج بيت الله الحرام وزيارة النبي الأكرم وحضور مسائر العظام اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi adada anfasi ummati. Allahumma bi barakati sholati alaih ij'alna fi sholati alaihi minal faizin wa ala khawdihi minal warithin asy-syarifin wa bi sunnatihi wa ta'atihi minal amilin wa la tahul bainana wa bainahu yaumal qiyamati ya rabbal alamin. Waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Allahumma akhina ala sunnati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawaffana ala millati wa ja'alna min ahli syafaati wa ahsyurna fi zumrati wa tahta liwa'i wa auridna khawdahu wa asqina min ka'sihi wa khazaya wa la natimina wa la syakina wa la mubadilin wa la mughayyirina wa la fatinin wa la mahtulin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Indonesia Raya akan dipimpin oleh Bapak Kapolres kita. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air kita, bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan keempat kita mulai. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. InsyaAllah kita berjumpa lagi tanggal 15 Juni di tempat Gus Ali Bumi Solawat Bersolawat. Walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dengan tertib, hati-hati di jalan, jangan berdesak-desakan. InsyaAllah sampai tujuan, sampai ke rumah masing-masing selamat tanpa ada halangan apapun dan ada bencana apapun. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli